Hello friends, so welcome back to another video. Iten tunain schedule chule hacking lang sang hin Chrome akona min hin hack thei ham elo apps akona min hin hack thei ham ti ho hin schedule hin ten itiki vian du ham ti hon so hin sei tha de na je chun apula kona zone again hin vel pena channel a thane lung se tan like share subscribe ni bok video na in temve kiwa masang kamin chula bonga hin ko kipan ka video apula kona zone again hin vel pena ki pa thu ken se na channel a thane lung se tan like share subscribe ni bok video na in temve direct panate Chrome ahilo apps kiti popo akona mi hack thei ham na cha cho ga ki sei yeng le henge hack thei yong ahin hack thei lo yong ahin hack thei iti hum jiu ham ti le Chrome ham apps ama kon iti hack thei I kha jiu ham ti le chu ga head diu chu hi le thil ham khat ahilo la ti la chu website hi tam ji en thil I hol khat ahilo le Aadhaar card example kahin pe na Aadhaar card naga ahola Aadhaar card iti apply dham elo Aadhaar card min iti khial dham ga ahola chun Google a ho Chrome hama ho Google a hun ga ahola chun website tam ta hun ki pe na achung pen noi yo na lai da so a ko na ho ep hin bol ham tale scammer ilo la hacker ho hin a he nu na cha athil hol na ko na cho khat na he ki su lo wa noi pa cho click te de ilo noi lang cho click te de ti a he nu na hacker hoin head je wa cho ma hon website khat ga ki website duplicate ai lo fake website ki tiang na ahin akoi wa chu live thil na search na cho head thau he na ahin head tha ten le example Aadhaar card naga hon na cho Aadhaar card ki sun de ai wa so naga click ting le chun website cho ma na hung lut kha yang ji na ti ho ko cha ko na min ahin control he na phone na click le chun ma ho na information do se cho ma ho ko ma chi ten tu ni zol le a cho kloi khan Nagaland ho hin YouTuber hin restore langsang ilo machine sim na langsang a bol ji hena ama a cho monetize channel hin ipi hung tam tel ti a cho hung ma ama hin Chrome a cho a YouTube account hon hin a YouTube a ji hin ilo la a YouTube studio setting ho cha cho bol ji hena login sa ko hin jadi pita im cha wan chu tilo wen ai min ahin attempt thu ken se min ahin attempt ha iti hin attempt ham tila ama chu aga lu gurja ti chu an kha ham ailo thil dang ana bol kha ja chu min ahin attempt ha ai wa video masa video danga kana sei ho iti ki ven di ham ti hacker ho a kona ki ven de ham ailo la recovery email recovery iti koi dham ti ho kana sei ho chu anaki bol kha ha na anaki bol kha ja chu ep tam tele min ahin try wanga try do lo na cha example a cha lim khat hin thon na cha your connection is not private ti connection to private hello ta aji chu thil dang ana bol kha na Chrome le ai pon thil dang a chu ti a chung the na cha ep hin tem mu ha ma hin studio youtube.com ai lu na studio cho youtube studio cho ga vet go na cha login go la che thei lo lo jo lo wa your connection is not private the connection to private na hit lo wa cha head de na private thei lo ta ati la cho hacking lang samin hin try da le private na ki sun dia tu ai not private ti ta private na lo hacker might be trying to steal your information from youtube-studio.com youtube studio akona to ai lo Chrome akona hon ji a to cha akona to information ala agu na a YouTube lang se keu se helwa a phone langa information jo ala agut thaw example password message or credit card message lang sang ko to phawan ti ho na information kai lu go nin tele a phone sunga epp login up epp password ne hamna bo na thon jo access ko ne tele alas pe na to credit card rong ha a card number hoila ham khana ki pi alo le Flipkart ho ang na anaki pe kha ai lo la thil dang anaki pe kha bank account ho on cho ite se dam Google Pay Paytm ti ho anaki kha ho cho bon cha access bowling the na ji a cho ti a cho mi sum ham min hin hack do ji na chi a ko na iti ki ven de ham ta i ma cha ki ven na ding po a hi cho recovery phachane ki coin password phachane ki same thing ten la alas pe na ga sei nom cho ak men pen ikiven deu dan cho thil link ki ti po nam imo me lo deu aji chu
phone wa hi email keu se hello email a kona thil tam ta Google Pay Paytm phone pay hello la credit card lang sang ho hello la thil tam ta ki apply bank lang sang ai information ki pe hello la thil tam ta ma na cho ahin access theu hi je chun cho a kona cho ahin access lo na dewa chu ipi pol ngam ta ti a link ki ti po hello thil ka mo ho lo cho chu na phone a ma le na phone chu phat ta na man lo wa le cho chu ki chai yeng de na chu ka in he sai ka ki pan abula ko na zone again in le pe jen ki pa thu ken se ya pa